Hello, third class. Today we are going to play Nanos and Gegant songs, but only one part, okay? Because I prefer that you play small parts in order to get it together. I també com no puc veure com aneu cada uno, preferís poquet i que vos isca bé, vale? a voler posar-vos tota la cançó i que, vale? Perquè és difícil de tocar en el vostre nivell de tercer, okay? So, we are going to start. Okay, I have here my piano. I have colors over there because my little girl is starting now to learn how to play the piano. No fa falta, vale, que vos poseu etiquetes. Vos he posat un piano virtual. En el piano virtual estan els noms de les notes, vale? És que no teniu... La idea seria, en un mòbil vos poseu el piano virtual i en un altre mòbil veieu com es toca, val? O també vos he posat boomwhackers virtuals que tenen els colorets, vale? Per a si pues, n'hi ha gent que li costa anar llegint les notes i tal, també té els colors, ok? Vale, we are going to start for the last part, the C part. Perdó, així no, C part. Start with a C, Sol. Vale. In piano, you have fingers, okay? The Sol is going to be the thumb ball. One is called number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, okay? So you make ho torno a fer. Si, sol, la, si, la, sol. Again. Si, sol, la, si, la, sol. Si, sol, la, re, do, si. Torna a fer. Si, sol, la, re, do, si. Second part. Si, sol, la, re, do, si. Les dues parts juntetes. Si, sol, la, si, la, sol. The same. Si, sol, la, re, do, si, la. Again. Si, sol, la, si, la, sol. Si, sol, la, re, do, si, la. And to ending the song, si, sol. From re sería re, do, si, la, si, sol. Vale. You can play one finger too, but it's difficult. Si, sol, la, si, la, sol. Si, sol, la, re, do, si, la, si, sol. Torna a fer-ho en un ditet. Si, sol, la, si, la, sol. Si, sol, al re, do, si, la, si, sol. En tots els ditets, si algú està fent baixina, si, sol, la, si, la, sol. Si, sol, la, re, do, si, la, si, sol. Okay? Now I'm going to play with the audio. The audio perhaps is a little bit fast. Don't worry, okay? It's important that you play that without the music before you play with the music. Vale, és important que ara vaig a posar un àudio, que segurament vaig a més a pressa. No vos preocupeu. Lo important que teniu que fer és pues esteu treballant això un ratet per a que vos isca este trosset. Vale? No vulgueu tocar-lo a la velocitat real perquè és impossible, vale? Aleshores, anem a tocar-ho ara en una versió lenta, val? Vos deixo la versió ràpida per si algú s'anima, però que la versió ràpida que no fa falta que la feu ara, ok?
Now I'm going to make with the 1, 2, 3, 4, 5 fingers.